Ikahari arajo curu wake neti wa guthukangia Bakori yake nene gukira iti mundu ti mwaganu The reality is kahari ndai na mundu kahari ri aranywa curu wa mandacu to ni meguka ri egutwara ku na ni gym ku o ndangithie gym Yuri gwendaga kiro na no ndanginyonga man kene to no tubokandie konyo ani to muhinyiriria Riu boiga iretu baitu bathire Marajira ate tata tugukwa ni drive Ona hena mundu ranjiraga atiriri ahuro thimo atiri riu guteithika ate na ndirahota kuruta wira akoria atiriri ni ate kai unyongaga ni nyongaga ndanyota Wanyota ki no ikarite kahinda karaihu utonanite na mundu kimwe na to kuonana tu ona kunyitwo cuddling kissing maundu mara mothe thira tukiaririria guku ukauga he ni gukigire na dry spell yes hujakuwa wet ka tigura min by the to hena dry riu hujakuwa wet dry spell nduri na kindu ona watuika wet ndurona muti na dry sex ngamaundu ni bahuthiire kwa nyita no rimwe Ngai uture wi ngai Wangu gidari mundu Nake mundu ature wa mahedi Batire taragia ciugo iciri watumire cikute we need to teach our people. Let's teach our people the truth and the reality. Good. So dry sex ri ni mutumia hindi iria arathii kurana kimwiri na mundu ni ndamurano no ndari na vaginal discharge koguo ni dry urire ni arabatara utenderwo koguo yo ni dry sume toragwo ni utenderwo ndari muthenya ungi ndi office mutumia ungi aroka aranjira ni reke ngwire karo ni ndiraigwa ni ndiraigwa ndimenete muno ndiamuri niki anjira ni muthuru wakwa ona ndari romantic ndari ndanyendete ndahutagia riu ni ndrecia ngicarie ka benten yake mura uguo niguo watu ni nogete actually ni nyonete kamundu amwe ndugukaga nigetha nguhe family na mbere na ndigukuhe confirmation iyo riu ni itua ria kuriri ugutua so na kwina andu meke hiko-ini mena dry spell juru ni ingimwira atiriri ingimwira niko ningiramurire atiriri niti nigugutuira no tondu riri ni woete ri songa kusonga hena mujigua tata esi akiuga gusexa na thimu-ini kuri mura sexa na thimu-ini na mundu amita gusexa na yes video and sex chats sex videos and such things na kwendo aria mesiragia no koni tugukinya hau tukuga ati tugusurvive atia kwendo makinyaga makeikira ugakorwo ni wikirire mesiria macio muno kwa nginao maranizirire kindu itoi ni ndiroi by the way na nigwenda unjire ati cyo icio citu nistumaga andu mokie muno ni ndioi tutwirei karibu ni wikaga ati ni ndiraiguire horo cio ndiramaka muno ati vitu tidatoma tukatiga twakuthukia ati tutiga kari kitugaga we teach ndwe menyerere muno horo wako video chat na go sex chat gusexana thimu-ini gusexana ucoke uririkane mwiroreri uririkane ici thimu maundu maria cituoneti muno oi ndakuhoya tu kai mwambia gutumana ode kare save uguo muthenya umwe ukona gagisakiriti oi jesu muthenya kana ugathi ugekora ni umekiri status ni utekumenya he mundu ekirite gicoka gicira ni delete delete kumbe no ironeka ngai wa iguru find ways caria njira cia kuruta hinya ucio urugari urakugia mwiriri caria njira cia kuru like doing what mundu rumeri nigetha hote gukorwo ati ni ena sexual fantasies kana ena mwiri wake ni uragia na desires icio gakorwo nginya kiga gike ni kirarugama afataraga hormone imwe itagwo testosterone yakorwo iguru ri ukagia na production na ni urikana ndagitari na tuthomithagia gatwira atiri andu maugaga ati waga guitani ukurwara muthiori uguthia atianga ki ndagitari ni atwiraga atiriri he handu cingikinya mbegu icio citige kurutwo so ni ndira muthuri atiriri thie gym
Gym. Caria undu vigorous. Yani anything that is going to could reduce your energy, yes. Nigetha uthithine, nigetha testosterone yo ikuruke. Keep your mind busy. Otherwise waga gwika uguo ugutura. Is it no mundu meno ahota gwikara tari na sex? Eni. Au kire moni kiwe na ithu mundu. Ona kinya atiriri. Ikahari ikaraga atia. Ikahari na mana kya mwega muruga ithita ikaraga. Na wewe kahikanĩtie wekaraga atia kana wekaga atia? Ndiye ndokanjũria ciũria ta icio. Wewe na kĩndũ njũragia. Mundu no ikare. Era bishop wokire akiuga atĩrĩ we koja ta ikiwĩra ingĩ mũno. We. Nĩthĩ. Tukwenda kũmenya nĩ hacio.